Nabarai kurwa sensemo ya bunge la mwananchi kurwa somocho Nairobi na boigo abubako koboko ensemeri kwa meria serikali ya Kenya Kwanza. Gukwana nabari kiamangana sensemo ya jivanje meyomocho Nairobi niko basegetire na goteba buna ugo chamo kwa barai abo nikugura chikokonya ensi ya Kenya ko Rusia asobo somba ya rekanire bono. Gukwana ekerekyo niko basegetire Musike Kalonzo ko eneke buna nero nyare kobogo esoke ya maseye mona ukubwatire na matiangi bunenchereyemo yogosuki ensi ya Kenya mutwe eliyoko Rusia Ruto ekerokyo president. Kuna hofu kwamba combination ya Matiang'i na Sifuna inaweza fanya Kalonzo atoke. Lakini tunataka kusema hivi, kama Kalonzo kweli anaamini katika mabadiliko katika nchi, and this is not about selfish interest, haifai awache upinzani na wakubaliane kwamba ile ambayo wataagree mtu asikuwe msaliti. Kwa sababu saa hizi hata Kalonzo atoke kwa opposition arudi pande Ruto, hakuna watu Kalonzo anaenda nao, kwa sababu Kambas are suffering like other Kenyans. Kwa hivyo hatutaki mtu asaliti opposition, atoka aende pande Ruto, atakuwa ameenda peke yake na atakuwa amesaliti wa Kenya. Hiyo mwaka mtu Matiang'i atene imara. United opposition ungane pamoja kwa Western, Nyanza, Nairobi, Rift Valley, paka basigizi bonse bamwire. No bale gaiga to ko Ruto. So ayeni ngotete gotama. No enkalonso to amokanya ngito batako suka. Sifuna otebrenga omuromo kale no alamo na intu. Nasensemo yende niko bagikeirie okoba orogwechigun abo banyariko bagoita abantu nabo igogosario morembe hanemono chinga kichiage siasa. Nchoma nyemne chairman nali kero mu inspector general police lirube. Inkamotebi within 3 months or 6 months akori ndego kwa organize mu Kenya. Ansire yabake umbuga nkwara abamura bali babwatu alia mbara obatikete bali batatu batara abwatu mastermind na ane nali gete county commander police ya Kisii county inkamotebi konye gunza umbako bwatu in the next 1 week mwalo jali ngo mulikali rube na ane namo tete konye mbako bwatu aliza inage ndenka osamba na matoji kwa ne yokumulusi office because njira teto atwachi guns Kenya inspector of general police na maete na ane next week na ondo office yae ndete kuwagishanga Kenya wiketuale order. Ebyone birengerero byabasaye amasemo kuruwa sorongo rumo cyo Nairobi anemono bali batenete bunge la mwananchi mense ya Kenya. Abanyariko bawukonera anemono yoko babori abasaye abagwe sonania asamangana yobogun gose ogosaria gose kiburaburwa se siasa koneke bana abanyariko bagwetanga bunenchereyemo yo konya egesa kuna boyo kogenderere siasa ya Kenya bune bangerene ichiko. Ko reporter getaseni kiagatembea amasemo kurugiga iga ase amaga cyo mu cyo Nairobi ngor kwa Pius okemwa biyogo.